Organizacja Zajednicza Makedonia jest dołączona fenomenalistą. Makedonia nie widała oka w Gajańskim Słowie. Sekołowicz jest. Građanina Republika Makedonija, građanica Zajednička Makedonija, i čestitam na upornosta, istrajnosta i odlučnosta, i čestitam na bezpoštednjata drugom koncom scenata zemlja. Danas, vtornik, 22. mart, 23. den, od protestitev inicijativa da se Zajednička Makedonija informujete kolena pobjeda. Nema tiranska platforma, nema tiranska vlada. Pobjeda započne i teče, teče kako rekite narod koji teče cijeli dan po ulicima Makedonija i pobjedite ga продолжа. Бидејќи ние сме на вистинската страна, на страната на почита, разбирањето, мултиетничката, а не двонационална држава. Заедничката, а не држава на подобна федерализација. Сценаријата за уништување на Македонија се поразени од нас, од сите нас. Заедничка Македонија победува и сите сте заслужили за тоа. Се тоа е